tulitokaka tukaenda ku Soleil de Minuit tuende negocier place yenye tutafanya lancement ya album. Voilà, madame, messieurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis le mkubwa messager Salima. Et pour l'instant, nous sommes à l'hôpital. Tulikia na artiste Pila Boy hapa hospitali. Na mimi nawaza mliona ma video sur les réseaux sociaux na mlikuwa nazuliza bilikuwa namuna gani artiste alipigiwa juu ya nini. Mimi nawaza tunapata ma vraie version yenye iko muzimefie surtout ku vile vyenye biko napitikana sur les réseaux sociaux parce que artiste anatuambia ma vérité. Jambo Pila. Oui, jambo sana. Tunapatikana tunakukuta hospitali. Unaonekana hospitali na munaga. Mimi naonekana kwa hospitali umaka zenye hazieleweki na ziko ngufu sana. Jo hapa kabisa kunaona deja hapa niko mbali, mimi nalumia sana. Voilà, merci. Alors Pila, tuliona video ina circuler ku réseaux sociaux banasema ke muligombania mubibi njo iliacha kuna kwa komba. Fete hapana, haiko kwanza baba bibi. Na mimi naweza sema wenye tulikuwa nao wanaweza kuwa bateme kubya mingi me iko deja tu hima kufli yenye heritokeaka kuba tunaona sie tulitokaka tukaenda ku Soleil de Minuit tuende negocier place yenye tutafanya lancement ya album. Andre tasa tuko tu pale, tunaona wafanyakazi wa pale nao viko babro viko pale wanalala pale. Lakini si baonake bie kumie kwanza juu mimi nazofika pale me sitokake hobie. Ile siku maraba kosa waliona mbwa bila afika tena maraba ameshafika. Tuona kama tunafanya ndio walikuwa na anja tu pale, unaona tu mtu anakuja na kuanja anja anasema wewe hautatokea mwile space, hautatoka utabakia ndani. Naangalia mara mwa entourage yote yenye iko mwa space yote wote bamisha itana ule bro maraba leo hatatoka huko ndani. Alors wakati saa walikule yalia pale ku espace wewe ulifanya? Mimi nikasema mshere mimi hapa nimekia tu mkopi ya ukiangalia kama espace juu watu wanatumikia kama espace yenu. She tunakia negotiate gisi she tumekuta boss haiko ama boss kwa ambrie mu yake she tunarudia. Na sasa walienda namba na ile fasu yenye iliachaka wanavifuata sana ndio kusema mbwa shie wa musicien wa huku Butembo siwe kama hao ni wa huku jo sawa alisema vile she tunaona kama tunazisikia kama tuko wa brand sana. Sasa walionaye sasa ule mmoja ule mwali prove vile akajikaza tafute wengine wote wanashinda mwa ile space. Haiko kusema kama kulikuwa wale walitokea nje na walitokea, lakini mimi na yo agisi mingi ni wamule mwa space. Na njoo bakafanya kope wakaambia na gardi wa kuchunga hotel gisi si mie sitatoka ndani. Unapaswa tuambia si ni espace ya wapi? Ni Soleil de Minuit. Voilà, ilikuwa ku Soleil de Minuit. Alors wakati unapata